Why media? Why media? Your best YouTube channel. Why media? Kirungi kyokola okuba nga oli kwa Why media amwe bali kutugobera nga mbonambo zaife bambi ku YouTube kitwizaamu amaani era sababu yakaba kale kusubscribinga to go ahead and subscribe, like and share our videos. Ninze Yazid Yolisigira bambi yenvuyire okwidde eno nvuyire mu bitundu bya Busedde mu bikaado nga no wife ye banzaala eyo mu masokolo nzo wange tentisa kwogera yenvuyire nida nakyayira muku bambi omukairo ono Kawuda mukaire Kawuda amaina agandi da kutukobera embozi yo mukaire Kawuda bambi tinungi mbozi eliza amaziga. Kawuda yazaliwa ng'omwana omulamu wabula yali otatandika okola ebintu bya dobonkana yafuna ekintu ekyaidoti kuliiso kyajanga kizimba era wabona kyaziba eriiso ng'omukyala yayena weri yali mu mbeera yali tinungi nti yali n'ekintu kyamuzimba mu liiso wabula yafuna omusaade yamutwala era yamuzalamu n'abaana wabula oluvannyuma kabiri Kawuda Katonda yamukuba omwigo omusaade yali nga amuyamba yena yafa. Wowira bino Kawuda ali gano wabula nga omwami yafa ate n'embeera yali mutinungi obona ekikula kiyakula mutiyakula alina obulwaire obwendawulo obutali bwa bulido. So ndi ano mami atukobere kubambi ku mboozi ye obugubi bwabitamu kubandagaine nga na abaana be bali wano n'abalabira yata akasente watola watono deni n'abaidukulu bona baba wano. So embeera tinungi bambi emboozi ya Kawuda tinungi. So ndi ano twayewayemu ni mami ono otegere tomana oba oli awe sobola okugema ku mutima wakuba tikanambe ku Kawuda n'akawungo oba omutyere bakubye ndi Yazid Yolisigira awe for Busedde bikaada kali ku subscribe please go ahead and subscribe, like and share our videos. Mami tukobere ku amanego ni wano akugemereko nze Kawuda nola mami tukobere ku emboozi eno mu bulambulukufu ozaalibwa otya? nazaalibwa nga ekintu kiri ku liiso mpolampola kyaida tikizimba saawa eno kyabonyawo eriiso n'enindo. Okay, so mami tujja kwogera twendo oyanguya ino twatutegeera ensonga bulungi ekirungi ndidi akaseera nkakuwerekako olire so nenda tuwaye bulungi oba oli awo n'omuntu ategeera ekinusi azira wano. Okuzaalibwa mu buto wazaalibwa nga oli mulamu bulungi? Nazaalibwa nga ndi mulamu bulungi kyaidanga mpolampola mukulabuka kwange. Mu myaka ng'emeka? Mu myaka awo we natandikira okusoma awo mu myaka 10 kyali nga tikizimbwe naye kyajanga mpola wekizimba bwe kyabonyawo eriiso n'enindo. Mu myaka 10 wekyatandikira okuzimba mu biseera ebyo abazaire baali balowooza ati ki ekikuluma? Abazaire bayendanga okuntwala mu ddwaliro babakuba ati kansa ati bwe munamutwala aliida awomoka ati ajja awomoka kuba yabaayo omukazi wa dada itanda yena yabisibwa ati oba amulongoosa eriiso lyawomoka nga bamweta mu lugoye lulamba okusemba ekituli ekyo kyo kyatiisa muzeeyi. Senga yali musawo nga yakobanga ati mumuleetayo nga ati ekyo kyonka paka bwe kyazimba nenze nagezaako okugyako mu ddwaliro bankoba ati kansa n'atya abasawo ti n'abankobayo nga nze nzira ssente dinkebera nze yena nga amaze ofa. Okay, nenda mami otukobere butusane tandika okuzimba ng'oli ku isomero era kyajja amaiso era wali ku isomero nga kizimba? Nga kizimba nga bw'olinga ku lubaawo gy'okuvaamu nga nirino eribona ku litandiisa okuva amaziga nga tusobola alingirira lubaawo n'akoma mu kyokutaano n'alekera okusoma. Nga wolinga ku lubaawo amaiso gatandika okuluma? Gatandika oluma nirino lyazimbira irala. Mu kiseera ekyo wagira ku isomero abaana bakubonanga batya abasomi baino? Abaana babangawo nga bandeeda obwogwisa nze nabyaba omu ku byankaluubirira okusoma n'alekera okusoma abaana bandeedangayo.
Okay, ovuirire mu P5 ovuire mu P5 sasa oire mu kyalo kyoko tebamuzeyi tebakutwala ku madwaliro gwagona ga government ziraidbaliro lyantwala munku nga ntegeera nga nisanga yali nga mulaga nga nibwamunetesa ngeri mama yali azirawo nga ziranfaako ino baba yali agira ino ku mama kale zirayantwala ku mudwaliro natuuka mu mbeera oti nino nazaala abaana. Okay, mai tudda kujaawo aye nkusaba iroboozi yongeremu katono ndidi teacher ndidi embeera y'obitamu ayo yongeramu katono tono oba oli awo mbenga nkutegeera bulungi. Oli waka bakuyiza waka bamuzeyi tebakuba nti kujja kuwere mu byawo mu bya kinansi eyo kuba kino mpuliremu ati amaiso gasiiwanga biki ate oba mukyalo eno abantu abandi balowokeza mu bintu ebyo. Bamuzeyi teyasobola kujjamu kuba nalinzira asobola kundabirira ino kuba ni mama yali yatulekaawo yaja kale ngezira mufoosinga kuntwala eyo mu bya kinansi. Chokoba obufumbo bwali amaka gali mu bamuzeyi wo wali ni ba mama abandi ba step mama minga yava mu bufumbo nga mama yavaawo yagolola yena nga tulibona muzeyi yenga ni mama owundi gwe yafuna kale nga tasobola kunwanirira ino. So embeera ey'obuwala obugala abagala mu baniriikirira batandika otambula era mu mbeera ey'obuwala tubala emyaka nga 15-16 ekintu kyali nga kyeyongera ino okuzimba. Ekintu era kyali kyeyongera ino okuzimba nga buli lwajja nga tenkula nga kyona kikula. Nga ku kyalo bakubona batya abalenzi? Era bambona nga bantya ati ekintu ekintu ngera bwe bandita n'abaana ng'abaana abato bantya batyo. Kyokuba omukwano gw'abaana baino ku kyalo naddala ng'abaana abagala okuzaana okwepena okujja muti amaadi mulundi mulala okujja munku iwe tugagufuna bulungi balinga abakusosola. Tyagufuna bulungi nga kutulako bano b'empangaala n'abawaka ab'emikwano gyange tyabaaku na mikwano giri awo nti giri ku luja olwo obulwaire bwe nalina bwowe ekyo ekintu nga babatiisanga ati bwidde abagema. Okay, muba famire eza yali akusonka mu luno ebiki kuba eri yabayogera mu mafamire agandi era wayagaana olenga oba asobola okwogera omwana wa mwine ebiki ekyo kyali nga kizayo nabafunanga yabangayo nga muzeyi twalinanga nga waliwo muganda waife omusomesa nga oyonere kugema ku mwana we tomugemaako ngaako kuba tojja kungemekeza omwana wange batagana kwogera naye nga balowooza ati buno obulwaire wogema ku muntu bugema aye ngaate tebugema ngoyi bugema ng'ekyalo kyona kino ngoyi abantu bona kuba ndi ojja buti ne mu bibiina waba ni bakazi baino batebwana kola mu bibiina nja amba mu makyaki omwo naaja aye abakazi tebamboola tabasaada abasaada bamboola bo. Tukajja mu maiso n'emboozi ya mami Kawuda Noola bambi efa ku bulamu bwe engeri gye yazaalibwamu engeri gyatobyemu waali saawa eno oba oli awo n'obuyinike oba oli awo obugubi bwa bitamu. So mami kino okweyongerera irala eriiso nibizibirawo irala wali mu myaka ng'emeka? Nga ntuusiisa myaka nga 2 awo lyayongereramu irala lyazibawo nga terikaabona. Okay, wano wali azibira nga terikaabona atukobereko ku obukalubu bwali ofuna ng'omuntu nga onako bwe tebalinumya omutwe kifuba kinuma eriiso mule linuma bukalubu ki obwowulira mule? Era bukalubu nga mbona ko banalyawo nkaali waka nga twetwika amaadi okuva ku nsulo ng'ojja omutwe gwakuluma lyene lyeyongeramu okuzimba n'okukotamanga mama tukoba mujje mwagala emmere nga gy'okwira okukotamanga lizindiire irala. Step mother? Step mother yali aliwo ekiseera ekyo. Nga takusaasirako? Nga tansaasira nga tasobola kusaasira
ng'ojja bakusima amere waira olese entono tutemaze yakoba ati sulira wabange bali iwe olese entono obeere mwawo wabanga kukiwula balina bwe bali iwe bwolira bw'osuulawo nga totukulya nga baba ate abakwali ku ntebere abaino balyanga bala abaana ababe nga balyanga iwe oli eno olikola mirimu ng'oli kubasuulirako kati amaweena awo ni baba tosobola kutegeera nga toli kulya kati amaweena awo bwe balya ebyo bw'osuula bwe paka bwe baiguta n'otoola bwebikaire bw'otoola bwebikaire n'obitwala mu nnumba n'owuuna ku nkyo n'otabyeyamu abe kutwalira mu kikunta kyeweebwika. Mami nali mbiwulira nti eriyawo ba step mother ababisa obubi baana babaana ibwe kituufu ebintu bino bibaayo byabaayo kuba nze byambaako nabyebonerako byabaako nze mwene atali muntu wundi kanwa kwogera kanwa kwogerezera muntu wundi kyova oba n'amusaada abantu be bansaba abaana n'abaloberako kusinziira nze bwe nabita aye nga ife twena embeera nga tinungi n'eki ekyabandoberesaako wano. Buti step mother akaliyo akaliyo era muzeeyi yafaamayo akaliyo aye buti yakairika kuba gali mwana naye mwana mukairayo akali munku obugumu asobola olima mukairayo era butaka akumatiro yatandika okumatiro obeera buti takubonawo buti mubazeeyi bwe yafa ne bwe nava awalala naye bwe tebwomwagana azira buzibu nga bwe yalingana bwe wali ng'embeera nga tiyali nungi ate buti abaana byaba step mother nga bo bakwenda nga abaana buti baalina buzibu nga bakwenda ye nga bo boona nti oba akwimya emmere banaakwibira kubaako wakubbe nga iwe obeerawo. Banange ebintu bino mbe mbiwuliranga bwire nga ndowooza nti abantu balimba so muzeeyi tiyategeerangaku baba we tiyakitegeerangaku nti oba oliawo ono maama wakubisa bubi tiyategeeranga nga atutwala amaadi obwire aye wabaawo baba yatwagananga lwaki mujja amaadi obwire kwife maama n'atukoba nga ye mwena yalinga mukusaada wakutyama mu ntebe ngaabeyo mu ntebe yasirike so nga tokaluubirizibwa naye nga ng'omuntu okwetwika amaadi n'eriiso nga lyazimba nga mutuwira bukaluba omutwe nga tigukuluma nga gunumera n'aleeta mu kitundu yakoba ati tooganaabe aye n'ebyobutongo era osuliraawo nga bukunaaba okibona nga tikikulu tyoba oleese nga tokusobola kwetwika. So mu mbeera yewalimu ey'obugubi maama we yafa oba ne step mother akubonyabonya ki ekyakuwaliriza okukoba oti ng'enfumbirwe anti nebyo nga n'okuvaalako olugoye kaleeta omusaadde yanzaamu abaana yali mukulu yanimbalimba kukuguliranga ku bugoye butyo ajja n'abayira maama oli tutwala speed mami omusaadda iwe mu kiseera ekyewafumbirwa wali wa myaka ng'emeka omusaadda yalinga wa myaka emeka tuwa ekifaani ekyo omusaadda yali mukulu yali mu myaka 80 ngaayo nze ndi muto yali mukulu ng'alina abakazi n'abaana abakulu bendaganabo nga totyeyiwali ate nali tidyeyiwali niki nga nze ndidi kubaawo nti omuntu ajja kumunambanga bwako byokumunambangako. So ono muzeeyi kyoka yakubona atya mu mbeera yewalimu yalina idduuka ng'ojjanga yakuwanga buntu nga wookobya oba oti waaliwo omulamu wange ng'afumba woteeri nga ntera okujja kwawo kere ng'alidanga mu woteeri omwamulamu yambonera yakati ayenda ajja kukuma yakuba ati ayenda kujja kunkuma wajja okujja nga alina abakazi bameka 3 yali musiraamu yali musiraamu yatwala niwe wali omuto mugole tulese muto waatazaale tonazaayo bakutawo kadaali wabongoota oba byali byakutwala butwale byali byakutwala butwale mami tuwabongoota ku butiwe nga tesobola kubongoota. So no buti akutaawa muzeeyi ofunye omusaada akutwaire yakugula mu bazaire oba kawundo kakubye edinisa bawira buwulire ati kawuda yagiire
omuzeeyi yamala yamukoba otwaire omwana wange omulwaire biki yamutanzaako awo obusente. zaidi ng'omukwano niwo tosobola kugulemesa niwo okola otya kuba kiba kiseera kiba kituuse omwana batajja kuba naye awo paka yamutanzaako obusente buti iwajja ono omwami muzeeyi yakuta mu baino oba ewe yakufunira wo. Buli muntu yabanga wawe, buli muntu ng'ali wawe kupangisa. So era okusikagana emiguwaawo tikyalingawo nga tebakusonsoolya ne batandika kumoodamoda. Bansonsonya era bwenazaala omwana asooka bakoba oyo yeena atulekera omwana agolole nga ye mwene taikiriza. Nga lwaki tebakwenda? Yantera obulwaire bwe nali nabwo. Wena abakwenda baliko boogole nti musaada ne yakwenda nalina ensonga lwaki yakwenda yakuleeta nga lwaki bakuba ati atulekera omwana agolole. Andi nga bakuba obulwaire omuntu omulwaire yeena beebwika naye mu buliri. Nga ye babikobaani? Nga babikoba omusaada. Yajja okutwala nga tabibona byonna byonna. Tiyategeeranga beeno n'abakobanga kuba baali bakazi bakalamu. Katonda yebaga amafiga. Bulungi bwaibwe nga balungi. Bona bazaala omusaada. Nabazaala omusaada. Tukajja n'emboozi ya mami Kawuda Nola ariko tukaba ku bulamu bwe engeri yabonaabwinemu n'embeera ey'obulwaire buno tiyazaalibwa nga ife alina obulwaire obuolyawo butali bwa buliddwo aye nga mami kyempulirireku nti tajja kumwidwaliro baakwa muzeeyi we bamutwale mwidwaliro abantu batandika okubyogera ayina kansa bamupimisa amaiso mbu ayina kansa aye nga tajja kumwidwaliro nti wakumukebera nti aida kutokobera nga bano abantu nabamukobera nga yewe nati ayina kansa aye nga mwene tajjangako kumwidwaliro era nze tulowooza nti oba oli awo alinayo kuba oba tojja kumwidwaliro nebasawo ne bakukobera nze tusobola kuyikiriza nga abakugu tebayogeire. So mami ng'otwere ku bantu bagali kwabo okusoyasoya embeera ddedde obufumbo ddaali litya ni muzeeyi? Embeera tiddaali awo nti era deesiimisa era ddaali daakusosola era bwe twamala okuzaala abaana yana ekyanganga ku yeena nga nze ndi wobube. Muzeeyi yakuzaalamu abaana bameka? 6. So olwamala yatandika okwekyanga? Yakyanga. Nga yakwenda ate yajja okwenda ng'olina obuzibu bwo tukobe nti bale bagali kwabo bajjamu kuba n'ebyekinansi bateeka bamuzuzuuza iwe era baali bakazi bagezi ng'ebyo ebyekinansi babiidi era bateekwa okuba bajja yena yatandika okuneekyanga kuno n'abeera awo nga tebayenda balowooza ati oli mubi tebayenda kubagaitaganya beene baana lulungi nga beene balungi. Katonda wange so buti muzeeyi ajja okufa nga muli wala lubanga mayawukana? Twali twayawukana. So yakuleka mu mbeera ki busaawa eno engeri y'oli kutobamu obuzito bw'olina bwoba otukobere tuweeku ekifaananyi ekyo? Ndeka n'abaana nti era 6 era buti obuzito ekyokulya nzira. Abaana benkoba oluusi bajja bakolako ekyo bwawusigaalo bwebafuna akasente bakuweereza wagulako akabando. Bwe mwene wajjawo erina ayera nti okulima kwakupangisa nzira sente dakupangisa. Abaana benkoba bajja bakolerako eyo abantu baleetako ak'okulya. Oba omuntu omuzirakisa okutwambanga nga omufudimira abaire anambanga kwayo yena oyo ebeera omuzakisa abeera kuyambangako ng'akuwa yekaakuwa ng'ajja yandeeterako akasabuuni obubando n'alyako buti yena yanfuireku abeera akuyambanga abaire anambangako yafuna akisidenti yafa. Nga kitalo dimira amwidye yena abeera ayamba abantu kitalo bambi katusabe nti oida kufuna abantu abandi bambi abaidde okuyamba embeera tinungi njibona so embeera eno yobairemu era bona tiwajjako ku nti oba ojja mu idwaliro obone kino ki? Najjayo ku ebugo naawe bangoba ati Mulago aye nga nzira na ssente ntuusa Mulago bangoba ati gyako e Mulago
bakukuba ekifaananyi bakole bati nsenga nzira sente naira naati amapati lyeyongera buli lunaku lyeyongera buli lunaku. Transport kuidwaliro lya Bugono Health Center fo bako lye mulagaye ngoza akasente kakutwala mulago kujja kukupima babona oba oli mu kanso babbe nganzira sente dintunsa mulago naira naati nganzira kyakola kuti nenda Katonda lwali nkokola. Kikyokola kukungoli kuno ku kyalo kuno oba oli awo kupakisa abantu nga ukobye kunga kupakisa abantu nanoniako obufuna kwako wako obumwogo watwala ku musenta watondako watwala ku musenta watondako abaana abo nga bagira okupakisa kwa abantu baleeta twali obwo kupakasa bakuwa akasente akawera ate bakuwa n'abandi bakulyako tukobe mu wiki ngoli kupakasa basobola okuwaya akasente kaimeka 15 bakuwaya 15 ngoli kukola kyo kutemera mboli kulima duma biki byokola biki mu kupakasa kikulima bikade biki byokola kulimira abantu kutemera emboli tisobola omutwe gunuma tisobola kutemera mboli kulimira ku bw'abantu muduma mu bidandali so owira mulio ngomutwe gukuluma yiro obutaki wakola era bojjo okuveeyo ng'omutwe gukuluma era nze tebula panado munumba oveeyo wamirako akabirido wasobola okuyirayo. Okay, mami mbwaine ebintu bino bijanga bikuzimba ku mubiri tebine bikuzimba ku mubiri bino alabakoba mbobebwako kino ekindi kwekyeriisa bantu babankoba aye nzira sente dijja mu idwaliro bw'ojja bakukuba ati jawala kale obuuzira Bugono wetutuuka ati basobola kuidandabirawo akulagira mu mulago idinda ate ye ntasobola kutuuka. Kutona wange so mami we nawo tukobere oba oli awo wandi yenzo yambibwe kuku ngeberi omuntu nga atubwe inali oko atenda kuyamba mu kyalo ono wawa kuli obubi bwokubotu wano okubona mbako kino kubanga linuma buli ssaawa n'ekyokulya n'ekikulu ekyo nzirira ku irala ekikulu kyokulya n'ekikulu kyonzirira ku irala naye okubona mbako nti oba bwe bali omuntu nga aba makerenda gaikaikaniako kuzimba oba bulumi agubwampaku kalayo okunongosa nkatya bakuba bwemuba mu kansa titiira kimala kyafuukira irala ibwa lyakokola oba nti okukisalayo mba nenda makerenda omuntu ampi makerenda gakiikaikania kuzimba na bulumi kuba omutwe gunuma. Okay, amami kuluyo lw'omusaada kwaliyo okuko omuntu yalinga iwe oba oluyo olw'owaimwe mbe era muntu yena ninze zenga era yo muntu gwe nabona kwali oti ninze tiyali yona ezira yaliyo naire badada naire bani ezira. Okay, mami wenere kwenda okubukiza uki kyomisinga mu bulamu bwo ngokuba oti ngoiti kintu kino ngoiti face yange liso kuzimba nilibaliti ne face ne fuketi oba oli awo nandikoze kino bana ndebere nki kikyowulira oli awo kiwandibaire kyomisinga olw'enkuleno Katonda yakutamu misinga nakoba nakabairo ba mu bufumbo omusaada yandidandabanga n'abaana bange ayo nsubu naye ategera nti kino ekindi kuno ekintiisa abasaada okubaze nambaako mu bufumbo nembaako mu maka gange neyagalaku. Okay, so kyokoba ife abasaada twatondebwa bubi ate Katonda ate yatutonda twegomba abakazi tikiri wange yenvuira ndiri neno yona ku kyalo tuli kirala twayonka amabere malala ga Eva kyokoba buti mumbera yoli mu kikalubira abasaada
okubako kuba oli abandi kuyambye abandi kuyambye n'obuyambi kyebakalubira n'olwisi omuntu omusaada mwina abaida amasekale oyo yena wafuna oyo yena waleeta ekyendidi nti nekibatiisa eri yabatya eri yabatya kuba ate eri yabatandika kuyamala yakomya wagati yakuba ati ng'ebigambo bibitirire ebigambo bimubitirire abaida akugemya kansa abaida akola bati gyobona ng'akuwangako obuyambi akwepenako ng'alaba kwira yoli okay wenaawo ekyalo kikubona kitya mu mbeera y'olimu tuwakkula oli n'abaana musaada yafa wotambula omuso gakweta kuzunga okutambula wajeeno ononekeza abantu bo oba oli awo ekinababeesaawo kikyowulira eyo kibakwogerako oba oli awo nibakazi balina abakubba obukule abantu baba bakusekerera bakoyega bakubuulira wetwisa ebintu ebizito olwekyo mwatwisanga ebintu ebyo olwekyona ekyo ekintu bakitaako ebintu omuntu yakuseka wakoba oti ayi wekunseka nibwenaaba era awonampa ate aba taakwambe oho ate mu bibiina bino ebintu bya gavumenti byeleeta tojja niwewandiisa ebibiina bino ebyomukoodi butimpira mbwiryo seneda parish development model iweeyo osobola okujobera bakusosola balina ab'ebibiina tebampa era zirala nibwojja niwewandiisa ojja obaawo ng'erina lyatitiryeyise kale baba bambaye ne bakokola mu olukwe baali bakwiza liina lyo wala bakufuna era bagabeda balimanza tedifunanga nako ada bali ko bukosefu bakuwandika bulungi ayibaira ati bamala ne bakuwa iwe oba kubyandaga muntu bakukuba bankuba obuti kifani kyo mundaga muntu kyayirera ng'oli otyo era kyayiranga ndi antyo era kuba kyabana na wandala eyo yabayo omuntu yakibona bubona yakindeetera yategeera ati nenza kyoka mwigombolo oli mu mulala tibonanga ku kale wundi olwabona ndaga muntu eyeriiso yakati eno kyakawuda ati eno yakawuda amwidika amutwaire yakindeetera lindi wano ngaakindeetera nga omukazi akindeetera ono wajja okubandaga muntu okuba akafaani okukuwandaga muntu bano bweyaganawo tibakwekanga bebaali ntikuba bakubira wano ku kyalo baali bandide kyeyamaani yali azira buzibu neyaneta n'okundeta yankuba atidde bakokubendaga muntu tewabaawo obuzibu n'ebyalo ebinkumu byagema nekyala kyagema bankuba bulungi era yaira baali bagira nawe yonna wandala bwe yaira yabaayo omukazi eyakindeetera ate mbwine ndaga muntu yoyiino kuba yali aidi ati nenze zenka nfaanana ntyo mu baana be ziraliko ku mumbeera ng'eno zira boona baliko amaiso gaibwe bamoga era bandi bayajjaeyo kukolera bantu bwakusigalo kukolera bantu bwakusigalo tufunako okulya emboozi neeyo ey'omukaire noola tinungi embeera yabitamu yabugubi woba eyo nga oli kuwirabuulira ebigambo oba oli awo osobola obutagitegeera ayinza entuuseeku waka gano ninze mbwe ina ekiriwo ti kirungi akayumba ke yasigala mukagetegete mami waife waba mundeero nooba eno kuliyo omulengera ebitulituli ebindi byabigoye mami waife kawuda so tomana oba n'obuyambi ng'osobola okuyambako omukaire asobola okumuyambako omukaire naddala ku mmere akobye n'obukerenda akasente ak'obukerenda abaana yazaala abaana ye bagana abaana boona bazira mirembe gye bali ddala yazaala akalenzi kato bwine kwabagala waliwo okuwakanda gene mulala tudda kwogerako kona yatukobere yena byalema era nkobye alikwenda ku mulimu just kupakasi eyo asobola okukola emirimu kwemumuga ku mirimu oba oliawo yayamba ku mami so embeera eri etyayo ng'ekiriwo bambi kuyamba mukaire weba yalina obuyambi omukaire tusobola okumuyambako oku
oba oli awo twamweya ku maziga twamwerabiza enaku yalimu oli kwa Wai Media ndi Yazid Yolisigira mami nkubwa ineku wawulire ayembera nga tinungi nkulese ndibona nga ndikuleka ayembera tinungi nkubwa ineku tomana walibaye bana ifenga batuwereko ku buyambi wabona oba okuyamba ku nga okubya kamera bekibikira ndakwira gano nkukobere wawulire nze eno ya wange yentera okubitira eno nti ndiko nti muna twafuniyeyo kano kantu kakano kuba ndibona nga akazi tolina kanji obulwaire kali nebyo tujja kweyongera yaba kale ku subscribinga please go ahead and subscribe, like and share our videos.